Oh, Chairman, Negan Chief Minister Zom Takte, Tin Zoram Research Foundation Chairman Professor Thang Chung Nungate, Kapanelis Puite, Puti Bisia, Pusota, Le Pudaniela Te, Le Helaya, Mizaum Tak, Sokar, Napoimo Tak, Lozel Chinte, Kan Ramtana, Kong Sanga, Natrankai, Mi Puichung Lam, Tam Tak. Local com te le zirlai te injavain chi bai kan buk chewa voina hianin minan som vea tira khan inge som kani chan ti kha ngai tu ka thiam lo viawa finance lama thiam na thuk ka nei san lova journalism lama kung tam tak kan oma ve na chuta journalism lama tanga kan lo theyang anga kan lo thir ve thin na te be chan han ni don ta sila journalism ma jong ka om to box si lawa tu na chuan kan chairman ina so yang khanin law practice lama kan kal le ta dai box si chu wang chuanin min som chan tur kha kan thre thiam fak lova enge kan so yang kan ti la chuan thai ti zong kha ni mai ti kha chana ka don chu an ni deuh mai chu wangin voina hian layman minarani na kan thirna nia lang kha han soi kan duwa kan sokar ho tu poimo tak phong vuan tu finance chang tu chief minister zom tak po thut luan ve thak maya ka tu soi tura hian a then phei chu a khong deuh dot te pom kan ringa kha kan ram le kan nam ta na kan thanem ngai na zon ani zelani ti lai kha chu kan hretlang vekin kan ringa mi puitling theu kan nia chung te chu kan soi masani sela thange hi ka chan pol kha sumin dai lo na deficit le kai noi ti nia kha puti bisia thu soi tang ringot bo han a thupu hi jo afia ngal vek ringot mai hian alanga in dai lo na na sanjia chu lang reng maya 14 finance commission hun chung khamisani le som panga som ni chawa khan kan din mun kha asia veu maya central sarkar in mizoram sarkar hena sum apetra thokota hey june sang ni le som panga nulama pheka chuan mizoram sarkar khan open market borrowing larta mai hi tiang heng te po hi omb te po kha amang lo hialani khati lai khan hei kan finance minister pulal sota khati hun lai kan finance minister a oma helai hian ni hi thei patop achwa hun lai khan fakom le fakapuin ka khia voina po hian year of consolidation te puangin Mizoram Sarkar lei ba khana sa takin hun lai khana tlat niama soyang khan 14 finance commission period kan din mun alo thabok nen kan sum hu lo thabok nen kha kan ziom viawani amai ro chu 15 finance commission huna kan han lut chhota hei sang hi le som ni pakata tangin ni ru thleng tur alani kan boi chhota viawa kan in ren chem ve na 14 finance commission hun chunga kan in ren chem na le kan austerity measure kan lak ang chi te po kha enge ni minron awat lom man khamiron pechi alo nge ni 15 finance commission a khanin kan chanvo kha a che chho tariawa sang ni le som pakwa som nia central sarkar teng granite vaibel se sanga le zathum le somriat pasari chuang kan don line sang ni som ni kata kha chuanin sang thum sanga som ni le noi som re chawa tla chuin thakna chu tam ma sanga za thum chong le sang thum sanga tiang chuanin sarkar na toklo le mamo danga pianga kan man rimber hemi kan sumin dailona min phuruk na lian ber kan ti thin post devolution revenue deficit grant kan don thina kha tlaniam ta zar maya sang ni le som pret som pakua a thatin viber se ni som panga noi som ruk pasari kan don line ni khat ni nia kha chuanin vaibel se za som li le pakua noi som paruka atla to azui zela sang ni le som ni pathum ni lia thatin vaibel se za som ni pani le noi som ret pathum atla niam le sang ni le som ni pali ni nga hian vaibel se som ret le pakua vel riat kwa le noi som kwa pakhat vel ani lenga ni nga ni ruka phei chuanin thakata kan dona hi vaibel se som li pariat le noi som ret pathum vel chau ani to dona chu kan tla niam zar ani kanin dailo na min phuruk puina thina kha tin sarkar ma sa hun lai in hemi post devolution revenue deficit grant tla niam zel pi lama hian covid
wangin har sana kan han tok le ta a Mizoramin chu ta chuan ka assembly session no number kumin aneya khanin kan finance minister zong tak hianin house zona chan dan khan kan sum mu tur kan mu lo ringo tak kha covid period akhan vai ber se sang ni le zathum som sari le noi som riat antling le boka vai ber se sang ni le zathum le sang ni zathum som sari le noi som riat eng te hi sang ni le som pakwa som ni chunga share of taxes kan mu tur vai ber se zariat le som ruk pasari le noi som thum pakwa te sang ni le som ni pakhat chunga share of taxes kan mu tur vai ber se zakwa som nga pasari le 15 finance commission special grant seng vai bel se zanga somli parukte ni ti assembly zona chana khana lo langa heti lai han covid rileng atanga awanga central sarkar atanga tranpuina kan dona kha vai bel se som kwale noi som ruk pathum ani ti assembly zona khana lo chana khan lo lang boka chu tian chu kan din mun ani wangin state te in dai lo sa tan vai bel se sang ni le zathum somsari chong han mu lo khan min han del ri chole boka ti chuan covid alo re a kan din mun an zia om chove ret na in tuna hian kan la tuar chhota zela kha kan ngai thla tong khan kan sum mu aya kan sum man tu ruam mana tam jok na khamia kha deficit kan ti chu ni maya sumin dai lo na tin soila afia mayanga in dai lo na deficit a hian in real bol na konga in dai lo na hemi revenue deficit kan ti hawa hi a serious zuala kan han soi thin ani a serious bera revenue deficit kan nei ani chuan awm zia chu masona na thona tan puk chu soilo ke mani kan in real bol na tan pok hanin puk mangin kan in kolti na ni do na revenue deficit kha hei he sarkar kaldana him lowa FRBM act kan ti point a phal lova chu wang chuan khami kan danin min phut bera chu in kanin en kol na sen so ba ka sum la chuang mangin mason na tho kha ani a tlem tal thok tura in buat sai kha nia kha revenue surplus kan ti kha ani le maya enge ni a layman ria thiam zong in kan soi zung ani chu maro chu tuna kan ngai tha zo de chowa nakina nia atula ni chon soi fiale na hun te po kan advisor to CM Finance lam khanin ala nei thowanga chuti lai chuanin kan budget kan enge ni figure kan tarlan dan hi figure diktak tarlan atul ziale kan tum thu kan soi warlai hianin revenue surplus nei kan tum dan budget figure lo lang hi bi chian ngai ngal viau maya hei hi surplus revenue surplus nei tak tum na lam ai mai in FRBM act nuaya him chinakal tuma figure adjust kwal mai ani MT hi ngai to na aronom ta a entinan kumin budget estimate kha kan en chuan revenue surplus a khan vaibel se sanga somruk palin wa som ko paruk estimate siamani dai mayana hemi lo chua dan hi han keu thu le dewe ro chuan makdeu mai chu in real bol na sen so kan ti kan revenue expenditure tura budget estimate kha entaila kumkalta revised estimate ain vaibel se zaruk le somriat pasari zetin kan ti niamani kan revenue expenditure kha misa ta niam tur khan ingtin kan estimate thei ti kha ngai to ngai ta a thil mana pung zela so kana to khlo pung zela tiang chuanin tin political appointment te po kan siam so bel mola chota chuan sarkar na tharlak belte kan tum chho boka power le na sen so pung zelte tin in rel bol na sen so shim alo pung chho zel boka heng zong zong tengai to hian kan revenue expenditure hi vaibel che zaruk le somret pasari noi som nga zeta atlak niam hi ari nom lo ani chu alan tira chu hei sarkarin sumnar zon konga mala kan ti kan ngai thla mara chu alian tham hei em han cover thei tur le khatiang lian tham tur kha chu mu tur om lova om pori nom lova om je chu khalai revenue surplus nei tur kanin project dana kha number game ani ti kha achiang in ka ria zero revenue deficit emo surplus nei turanga budget han siam ang chia kha kan nge ni khalai kha kan soi lang ve sim du ni tin leiba chung chang hi ni
sang ni le som ni pali ni nga hian chia tanga state ina sum kan mu tur khemi state on tax revenue kan ti ve ho wa kha ke mani pola chia kan la lu ve ho kha vai ber se sang ka thum som pan hit ling tur a chu ta ni a hey user charge kan ti tele a thil chi sang sang a tui bill le electric bill le mo khang sang sang a kan sum mu hemi non tax revenue kan ti a khan vai ber se sang kha le za som ni pan hi noi som thum pakwa mu kan tum boka tun financial year a avain cheng vai ber se sang ni zali le som thum pali noi som re pakhat alo ni ta a hei hi kan total revenue receipt atangin za som pakwa point paruk vel ani atin avaya kan sum mu tur kan consolidated receipt atang phei chonin za som paruk point pariat pakwa chawni omjia chu kan sum man tur kan budget pumpu atang hian kan tho chhuwa ve tur kha mizoram mina kan tho chhuwa ve kan contribute ve tur kha ke mani tho chhuwa ve tur kha za som paruk point pariat pakwa vel chawalat ling ti na ni ba zong kha mundanga tanga central atanga mo kan don le khang lon kan pukte le thil nang kha lo ni ta a ti chuan kan tho chhuwa hi atlem awangin leiba pung lo thei lova pung chho zela kan lei batling khom po hi sang ni le som ni pathum ni li revise estimate ta khan vai ber se sing khale sang ni zasari le pakua noi som ni pakua ni tura chu ta nia sang ni le som ni pali ni nga budget estimate tang chon vai ber se sing khat le sang li le som thum pali noi som sari paruk tling sau tura ngai ania chu kan sum din mun mek chu ani a thalova kan reveka kan soi tam to mi zong in kan pom ani sum din mun thalo hi chu ta chon poimo ta chu zoram lohiram dang kan nei lova hei zirlai te kanoma han soi tul ka ti chu kan chevela hian nam ni si ram nei lo an tamani an khoi thak em ma ke ni chon ram kan nei a chen na tur kan nei a chu mai ni lovin kan chevela nam dang nam tlem zo kachari te po an nianga tin khasi te thleng pon an nianga tin tripura te po nianga bengal ni ho tam tak chak zia te anila chim ralian omani ke ni chu mi zong thlang deuh tho kan loma chen na tur ram kan nei hi a hlut zia hi ngai tu fo anga ya hello hi ram dang kan nei lova kan tu le fa te ta na ram lo nuam le ram hausa ni se kan du vek ani chu apoi mo he in thlang ram kan nia kan in thlang thina tu po hi lo sarkar sela sarkar siam tu po ni sela vote kan pek lo te po an ni mai the amaro chu thlan chua ani to chon kan ayo kan mla kan minister kan chief minister an ni to ni chu wang chuan in thlang ram kan ni na hian in siam that angai na tur konga chuan huai taka thudik chin kan soingam hi angai tak zeta pusotana soizok ang khan indim der le thudik soingam lo hi thu khu lu tuk te po hi a thalo mai thei ka soi tongin finance commission som pangana chunga kan sum mu tur hi kan thlok vek to a nasataka in ren chem na kalpui atu line tuna sarkar kalmek dan kan en hi chuan kan sum din mun hi a thamai don lova a chetul tul don ni hianin alang ma zok ni tun thasari le tlem chung leka sarkar in rel bona sen so ti pung zonga kan malak na nasat dan hi amak viau maya sarkar sum din mun so nge kum year of consolidation puan nena in person zok zel hian kan kal ni na langa van duai thak ti hel point soila aom lo in ka ria aom lo lovin ka ria in ren chem na kan kalpuina ho nia kan soi te tham neu te le lama sarkar sum sen so ti pung zonga kan malak na nasalo tukte khami kan in ren chem na kan kalpui a household pion le a mrt tlem ti le khang ho le he lai sen so ti pung tur kan malak na han khai khin khan tuna he chuanin ain thlau ta lu tu ka hi kanin en let vat a tulin ka ria a sarkarin rel bona sen so ti tlem tur le mi puiten sarkar sum an chhun lu ve thin kan soya kha tax kan ti le non tax tui bil te ponianga bu fai man te ponianga khang ho zong kha heng hi a om to ka ti pung tura malak anga ya amaro chu tiang ti thei tur chuan chu tiang tingam tur chuan sarkar phong von tu ten entir na siama moral rights an hlo chwa atulin ka ria a chuti lain in hai fur zong le sarkar sum din mun ni lovin ma ni zok in song het zong ang lek angai thei tura
malak na mu tur om chho zela hi poi khop maya hey nama saber tur chu nasataka in ren chem phota chu mi nuwa state sum tho chu dan tur ngai tu ani ti kha kan soi dan ani lain tu nai ro chuan kan soi lo ang deuh rek zel hian thila kal chawe moti tur ani poi khopa political appointment abikin han soi tai la political appointment hi democracy hena boi thla khopa necessary evil kan ti don mani enge moni tool ve na chin alo thelo chin te hi chu a om ngei ngei ani eng party sarkar a po om vekani hei chu angai thina amai ro chu ti rual chuan atok afang kan sum din munina atlin to le mamo na nena han en milpoa han soirem thei chin hi a om ve a hei thil chen khatan soila akan ho tu ten om boka an beng thria ta kan thil zel ni ngal sela mi puite ol somna le in real bona ol samjong na tura chief minister office le secretary te po minikowa asom kan ti lai kan soi lai in he kan chief minister office hi an lian in a hau tak chho ta riau maya heng so kan motor pakhat kol lo ti tele enge mo te noi dang kan soi thin te kha chu thil practicable chia lo ni po in soi non nga ya ka ngai lova thil te tham ania chu ti rual chuan chief minister office lian lutuk le hau tak lutuk ringot po hi en non nga ya enge ni en non ka ti chuan in ngai tu anga in ka hria hey advisor to chief minister ringot po hi panga kan han neya office an nei theva staff an nei theva december ni som pathuma khanin Dr. Kenneth Chongliana kha vice chairman state planning board ruatan nia cabinet rank le cabinet facility zong ham thana zong pe kan ni ni som pali tha som pania MLA pali advisor to chief minister da anni MOS rank pe anni veka kan theveka tu tengen ni kan thria chu ba ka chuan hemi pet pali te ba ka hian Dr. K.C. Malsom Zawa Mingan Soita Maila Assistant Professor MZU Kamika MOS rank Bokin Advisor to CMA kan handa boka ani hi han holding policy and call to turati ani tin puhau kum hauzel Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman akan ruata thakata cheng khat lo turani na in MOS rank pe kani boka facility ne chuan chu baka project monitoring committee vice chairman puanal rinoma MOS rank pe kani boka cheng khat lo ani thona in hemi rongot han thlir po hian minister nisilo cabinet rank pakhat le MOS rank pasari avain pariat tuna hen kan nei meka minister rank pariat hey constitution article 164 clause 1A angin MLA za ta tanga 15% minister ni thenia tin kan state ta wangin kai ni chu MLA kan nei tlema wangin som pani a minimum khamin phal saka chu ti chung chuan hei tuna chuan minister rank nei kha som ni cabinet rank pakhat nei nen MOS rank pasari nen tiang chuan minister kha kan state puma som pani ap kan nei theisa nen som ni zet kha kan nei ti na ni ta a rank kha khang kha kan din hmuna nia tin hei OSD to CM te po kan ruat deuh mola puzona thanal rem rota dor pui veng cheng khat lo tur thovani secretary rank government of Mizoram secretary rank pe kania e pilal roading hi chule in service ania pension nai to ani hi chu service line ni thunga OSD thovani tin OSD to agriculture minister atan secretary rank ko om tur te kan han ruat le boka Dr. Sai than tluanga tin secretary rank tho cheng khat lo bok project monitoring committee secretary engineer ruata sai lo kan han ruata tuna chon midangin kan han thla le to lal than zuala engineer lal than zuala kan ruat le to tiang te khan consultant chungchang te pon soi tai la education minister mithiam le enge ni kan chuan kan neya mi fel tak kan neya thiam na lama po mithiam takani chu ti lai chuan ama troyom turin academician tam tak le sarkar official tha tak tak mithiam tak tak anom line consultant kan han ruat singthum sanga lai lo turin secretary rank kan han pe boka tin revenue lama po revenue minister viak thatak la thalai tak kan neya ngai tu na seng mi
ชุดที่ไล่จน revenue ละมา officer ชาตั้มตะกันอมไลน์consultant กันหันรวดเลยบอกว่าอันนี้พอผู้จัลสอยทั้งsecretary joint secretary rank กันหันไปบอกว่าข้าที่ยังข้านินแห่ง appointment กันหันเป็กเช่นขัด official นี่เราที่พอเห็นแล้วมาจนรูลังอินสอยละ ruling party มีเลซ่าอันนี้เจล่ะจู่ๆอินเรนเซมนักกันสอยไล่เฮียนแห่งหันเทียนกันอินเอ็นนนกันเอ็นนนที่ลมดานให้กันเอ็นเฟียฮิตูเล่นกันเสียทีนอินเรนเซมกันสกัดซุ่มดินมุนเชียเสียอาเชทุตันนิลวะตูน่าเชทุตันนิลวะอาเชตรันนาเรย์ตัวกันสอยขันกันเทเวกะอินเรนเซมมาทูลเสียปกันสอยกันเอาปุยบกะจุดที่ไล่จนMLAฮัมชันนัดเตปนัสตะกินกันหันติปุงเล่ลอยบกะมักเดียวไม่จู่เฮ้ยMLAมานี่น่าเจ๋งแต่เจ้าวินันโดนทินเฮ้ยมานี่น่าเจ๋งมอกควอเตอร์สนิลวะเจ๋งแต่เจ้าวินันโดนทินHouse furnishing แต่ข้าMLAซงมานี่น่าเจ๋งเฮร์โลเตตานปวดโดนเทตูรินกันหันเสียมชาอันMLAกุมขันน่ะหน่วยเนียนตรงงากุมดังเซละสิงาอันตรงโดนะทีนอินเลยน่าอาศักนัตัว housing loan ทำมีกันติข้าหน่วยสมนิในชินข้าสมทุ่มกันหันติปุงอินเตอร์เรสิตเลมมา 5.5% โซอันนี้ลอนทำมีกันติตักข้าเหล่านี้ทีนMLAการเลยสักนะกันติตบเงี้ยชาลุตุกันนี่อาไม่รู้จะให้ตีรัวเจียนการลอนอันลากเทชินหน่วยลีนิทีนะคะอันมันไงโตโลอันมันดูโตโลวะค่ะ applicable โตโลวะค่ะกันตินุงทาร์เลยหน่วยส่งปังกันหันติปุงเลยการลอนนะคะจุดตาจวนปุงละจูขามีการลอนปุ่นนั่นละจูปุงทำมีกันติเท่า 5.5% ปาระนำเท่าค่ะอันเหล่านี้เลยทีนี้MLAฟันหน่วยจะส่งงาจังอินจันเนี่ยกันติปุงMLA เปียเตหลแจ้งสิ่งนี้จังอินสิ่งทุ่มสางทีน free travel facility เตปหน่วยนี้เทรนหน่วยทุ่มกันหันติปุงอุกะมาเราจะให้จุกันนุกเล็ดเลยหน่วยนี้ขัดยังขัดกันดินมุนอันนี้การซุ่มดินมุนชัดเราเสียกันทกเดบไลน์อิติมายังให้ Council of Ministers นุ่งเลยmeeting วันนี้สุดท้ายชวนบอร์ดช่าง chairman เตเลย MOIC chairman เตหลกค่ะแจ้งสังเกตจังอินสิงเลียอันปุงเลยบอกว่าปุ่นนะเฮ 400% อันนี้สังคบไหมชวนแห่งบอร์ดช่างอาทิตย์ยันก็สวยงาม political accommodation political appointment กันที่อังเวกอันนี้ปาร์ตี้มีเตเวกอมนะคะอันนี้บอร์ดช่าง chairman กันที่เขาเฮียนที่ชวน AMC และ LMC เตหลกกันหันที่ปุงบอกว่า mayor สิงทุ่มสังขัดจังอินสิงรุกเลยสังปุ่นน่ะจะ109% Deputy Mayor สิงห์นิสังเรตจังอินสิงห์รุกะปุ่นนะ 114.28% Executive Corporator ปลีเตหลสิงห์นิสังทุ่มจังอินสิงห์สังปุ่นนะ 139.13% Corporator สมปทุมเตหลแสงสิงห์นิเลสังทุ่มจังอินสิงห์ปุ่นนะ 117.39% LMC ลำลุงเลย Municipal Council Chairman หลสิงห์นิเลสังสริจังอาจังสิงห์รุกสังเนี่ยปุ่นนะ 125.45% Vice Chairman หลสิงห์นิสังอาจังสิงห์สังสริปุ่นนะ 128% Executive Councilor ปนิเตหลสิงห์นิเลสังเนี่ยจังอินสิงห์สังเนี่ยปุ่นนะ 136.36% อาลูนิเลบอกว่า Councilor ปัสริเตหลสิงห์นิเลสังขัดจังอินสิงห์ลิสังสริปุ่นนะ 123.80% Both chairman le MC le LMC te lo pun na wang rengo ta sum sen bel hi kum khata hian noi za som ni panga singli sang ruk atlinga kum nga chung phei chuanin noi za ruk som ni pasari le sing thum atling don ti na ni lo ti san ringot wangin hetinga sarkar tharin he lai mi tenen enge ni chief minister advisor emo political appointment sang kan ti ho zong sarkar sum sen bel na kan siam zong he thei chin chin kan han chu chin chuan atam khop maya kum khata hian cheng noi sang ni le zanga le som pariat atling ani chuwang chuanin helai sum sen bel tam lu tuka hi austerity measure kan soile kan sum tin mun thalo kan soi mek nen hianin a calculation a hinakina ka kola en du chuan en thei anga chu kan tin mun mek ani awang hian ngai tu na kan sen ta ngai hlea kan sum tin mun thalo sa nen in renchem lama kan lam hoi che lawa in hai vor zong lek leka kan kalawang hian kan soyang khan so ka sum puk thin zinga a thalo a kan soi thin a pung tam bera kan ngai
open market borrowing kan tia sumpuk atul lo thei lo kha kan advisor to seminar on soi chin ba ka khan tun maya hianin vai bel che tun tha po hianin vai bel che somkwa kan han pu le don ti chan sin bulama lo lang le to a chung chu kan din mun ani ya tin wise and means advances po kha kan han soi fia to a kha kha chu soi non to lo vila kan puk to za ta kha sumpuk hrim hi dan bo chiat na emo thil poi tak emo ani ama hrim ga chu ni ngot lova maro chu masona na thok tura kan pu kan niem enga ta nge kan puk ti kha poi mo a masona na thona tura ni chuanin puk kha poi hau lova ramchang kang te po leibanga tak tak kan ni khovel ram hau saber ber hi leibanga ber an ni chuti rol chuanin kan sumpu ka man na kha poi mo a so kan na thok te hlo tura kan puk te ni phei chuanin kha pum pelata na tha em ani tin sum tho chuan lam akhanin chia kan han ti punga devana tlema zong in ren chem na kan kalpui dan le tho chu kan tum dan hi in mil mp hi ngai to atulin ka ria a ke chu tlang dawin kan soile pop panga lan ceiling kalpui progressive tax lak tiang chi mi hausa deuh te nok zonga bultan ain ate noi deuh mirlet theilam deuh ne ka hian bul kan tran moni chu kan ti deva stamp duty 1% atangin 3% a kan han ti pung dora hi market value of the property tur kha ani a anga chu tur ani a apun na hi 200% atlinga tin cabinet meeting ni sompre tharuk sang ni somni pali na relangin october thla tang chuan bu fai kezi khata subsidy cheng somni panga pek thin kha sarkarin cheng som apeto anga chumiam jia chu kan war mangtu ten cheng som pangan khul thina kha cheng som thumin an khul tran to don niom tak ani boka tin petrol le diesel vat atangin diesel atangin vat 2% la bel an ni ta boka hei hi soyang khan covid awangin cheng sari parli tara lo ti niam to khan ya tuna kan han ti sang chowa covid in min kian san toa om to ka ti san le deu po hi thilom takani amai ro chu in ren chem na kan kalpui dan le chia ti san hi ain milem tiro kan ngai to atulani heng te ba ga hian bu fai man han ti san ne na soizom lo thei lo ma se poi deu pakhat chu bu fai khulna a sum hlo reson bu fai so kar sum hlo ti tlem kan tum rual chein open market atanga bu fai kan lei thin thatin quintal singli le sangli vel zet kan lei thina a supply tura achang hiam ber lalova achang sang zok kan than hlo wangin quintal khat zela chengza somnga vel kan han hlo le phota so kar sum kan hlo tur kha kum khata phei chuanin cheng noi zasari le som ko pani velai khami achang niam zok lalova achang sang zok la ka wanga kan hlo tur kha lo ni le a chang niam zok khai ti thei lawang han ti ngot po kha min ka ti theyang an tian changa khala ya po kha ngai to angai chu ti lai chi a helai subsidy bu fa ya subsidy kan pek thina wanga mi puiten ration an khuna lo ti pun le boxi ate kha ain kol kal hian ke chuan kan ria a chulain de chu kan soya heng kan thil soi te hi nya sarkar soisel han tum ngor na lamemo ani lova kan soi to angin kan sum din huna thalova kan ria sa ve kani a asiam thatur hianin kan sarkar point kong dik azo zela tula in siam thalova tunang zela kan mu chi nanga kan kal ani don chuan hei enge ni magic one te enge mo kan ne ni si lo chuan kan deficit hi anasa tu don ti hi chiang rengin ka ria a chung ta chu voina hian kan ngai to hawatan kan sop chuak ve ani chung ta chu ka soi thei tong ni phot ro se ka lo me